Oras mari kita saluna. Ulang tahun ni pertepian ni. Ya, nuang pajupay kita di Soponyon. Sopon na meton. Bay son akka dongan aro sudeon. Kadongan akala Paula Loja. Jadi oman nuang akka dongan nuang na kami son. Lagi manginum son na biasa ima araw karnyon. Bah, omak bagot. Dua tonggi. Ah, iro, dua tonggi. So na lao Paula Loja, lumuwi mo siya kadongan na mula. Siya perkerejuan. Jadi so kono man wang situasi namin wang. Ah, jadi nyom mahamin eh. Akka margesina ga sudah yon nih. Nyom molo nyom mandah don. Ah, moloi hami na iriewon. Akka permandah-mandah. Adong dona lao tu duri, adong dona lao tu gudang ma permandah-mandah audison. Alai molo ihuta mungkin bolo istilah mandahon tang pola adong iwoto hamuna teh. Molo mandah istilahna karejo tu luar daerah himat tong molo iso tong. Jadi memahami ka kadong atu manwang sudeon deh. Ni Paula Loja mahami son nih. Jadi songonom mak sambil ma nuang nih. Adong dua tong gini. Sama gua Loja. Ay nga Loja kare ju siyang siyan. Songonom mak carana ulak Loja nih. Ay. Ito lah. Songonom mak molo hami isonak kana mardonga tunang. Jala arong dong musay son pergelengon nami nih. Ay mundo na pergelengon nami arong do son nih. Bah, pergaro teh pergelengon. Ah, silitonga. Ini mak, yang pergelengan nami meh. Beiro. Jadi songonom ma kebiasaan nami molo itano perserahanon weng nih. Olah Loja inna. Bah songonom ma sambil ma iwe penanggain weng nih. Alai penanggain apa enggak? Tinggal kasut na naman weng nih. Ayo. Sambil mau musain weng membahas-bahas akka narikor jaka perdonganan akka pada datun. Ina ne bahas-bahas namin weng kon paham akka. Da dua-dua dun weng sugi son nih. Kira-kira sonoma kalau hami Paula Loja sambil marsiajar yakka pada datan. Nyoma akka pakarna nih. Ah. Jadi alat torribel karejo marsilao sak kami. Di mama. Udah potongnya. Oh. Tadi gimana? Jadi pembicaraan. Marsilao sama kami kan. Isi mana mangamukon. Jauh ke lekson di mana memang. Di mana neng laut ulah si Boy Jaya, au neng Kerijo makan. Di mau rera di mana? Dari ngok pangalahu mon. Pangalahu kan. Bih. Namang ototo iru hape ngimana tu imana songono. Hape na pasi di kunulono do ino. Marsi korpor matong ibaga saruhana. Ima dugan di mana. Jadi hape etong memang itu kenyataan na. Di holan nalani etong gebe sodiat tu mana mau kan? Ay mapabenon ni bayon mangai. Eso nagebe pasidik kunaw. Ay so haro pe hulala muludon di sinaga. Nagebe pasidik mularong partikyat kunarak. Ada ujungna. Ibanon matrik law Pada memang. Jadi nah seminggu salpuluh be kan minum mami sih kan itar sih nggak mama rasa salah skateron sipon nggak boleh juga kuntung aku nah ipat orang mana makai kuntungan nah kan nggak boleh juga nah jadi tak sih kita minum nih
Mengamuk. Ay mamun, ano man ito kabir nga na. Imus na. Jadi balik mamusyetong. Balang abulo ni. Ay makanan nak kening. Ayang pusing. Berali ma pembicaraan niku. Matok para mename kalau ni sikan. Ay ang gulaw-ulan niyo na sikar dulu ni hon naning manipake do na be merdel peso pas na ro. Ayun. Ito manok ka na, pa na lurus. Ini pada tepian ni han, ini kami kau. Enggak, Oh, lo mau to. Ay ba buat tu pas ya kan. sampai besok may basin na. Ay benang. Amo lewat dan ito ko kamuaw. Dan koramu. Dan kora singgah buson. Ibo to musay mana matong aw dang do tong tusi. Berarti bagay na kan. Daong. Na to hobet tong. Oh. Tako nama jua tu kamu. Sidak kana bang si suruk pa jua mo singa. Ay huwer nga man nang tong isin. Memang nang jelas ya mo. Kan kami tinggal dua pik. Telepon kan dengan bagaimana? Asal son ini. Jadi baga terus. Beres ko do WA group. Ido. Adong. Jadi ba daong tu silaon na. Hamun lewat dang lepo ko kami. Ale memang ang koy mana holan ning mabuat utang ni dong at doy mana. Ay sebenarnya petong si yaraw kamu siape. Hujamin do paling halus ni mana. Hang wala si. Ido. Takut ada. Iya. Ido doon niyan. Wala na bangun di bapura itu ni. Alannya kan ya marsole mana. Iya, kapten. Dohot anggota ni para ula. Alay pa bungi mana kuy. Botol Ni. Nah. Yulon ni dongat tubutan na sa Jakarta medik ini. Itu si Purba. Jadi iba bungi mana memang. Pero anggota na Basta ba bungo muno ni? Pero do pa lodo ay so nagawe kay pabulok ko jol mayon na. Daw. Muro don nog kadwe bos nami ini. Ise bos mo. Bapak paraulo ni na anggota na utang. Jo. Jujur tuh kan. Anggota nih. Dero mana bos perintah bos. Jadi tersongoni mah kami molo idison di tanah persirahan molo ngalu aja isian akka perkerjaan besok mah kami ngumpul-ngumpul sambil membahas-bahas mau nakka di bidang peradaban akka pengalaman bagian tersongoni kan mah ngono kan orang tuh Aku keluarganya. udah tema di hamu ka si dia menonton video sampai tuna selesai Ano namanya udah tema kita terus oras Pero namin si Bat. Masalah parkiran.